Yo nyamiemo afinya miedeliwo. Hallelujah. Oti surale. Na srangba oti nyamiewa. Senge oli a oswanga nu afinya mie okloli wo deli wo tio. Makanvule oyo nyamielie Jésus du mainu. Senye blewa juke boe anyaibo. Isonti ma ekwakwa eun o esese wa angle mui. Yaba enya mie ingru. Ofra ke ekai wanse ofra ke nga eyo ina ulesu. Hallelujah. O malike ngoko kloyale se portable yo se nko sie na blenga nu ma ekwakwa oktrawa na e mama enya mie ke ngo onifata sangle mui Jésus du mainu ma e jauli kaule nya mie sanapam. Ekanga Guemu detre yakun ablani kun inwa mami yisu nya okame losi unsake na mi ukale ofini ntesuke mi ukale ofin anangama boyiri nyamie bola ngrolo plaini asie osuklima suke ojai oseli osuni afue so osulafima Israel fue mu besuni afue otomangure ye olafima sangonia osu yole anangama otike fomvosa okata osu okpokima oma ke wiafi osuboma kongwe anglokusu osuyoma olikefi anangama onia osu ma safi sunyama osasa se atu ajale anangamania osu okole nuo osisale nuo ke ofindei onia osu sotiti. Hallelujah. Nyamie vle onyamie ngamonia osu olafima otomangre. Hallelujah. Makanvule oyo nyamie lie ejina osu kungbanu okun eto efuwanu dwe nimioro ablenu oni nsien
Alléluia. Sera fitima j'avoue que Jésus ça. Sera vieux fi au royaume yé bébé. Jésus. Aviez. Oh la maquelle fi bonne à Jésus. Oh la maquelle pour bonne à Jésus. Jésus. Aviez. Yes, que Jésus a qui m'a aidé. Ta foi baissée, que Jésus t'aimait. Jésus. Alléluia. Oh la maquelle fit bonne à Jésus. Bébé bella fit souper un tremblé. Jésus. Alléluia. Oh la maquelle fit bonne à Jésus. Bébé fit souper un tremblé. Jésus. Alléluia, sans fitima, j'avoue que Jésus ça. Sans défi, sans défi. Ici, en angama, nyamien glemui elawase, jeje de maïno, nyamien atikpa, bekundewa be nyamao, sans fitima jamwe ke wosa, mien Jésus go ba deliye, o manglemui yalike, e bana yasuo, e maman, e yuaye, anangama, e famille ya chosanu, afisa anmala e klaima like vie fi, isonti baba jina esi tingay. Yo man yai o yo kan vle ble man jaja le kranga e susuma ble mfa vie ma onya mia nyanyuri afiwa mo awe san o tingay ye wa we ngabe kan ma kusuma ma be mo be nuwa ye mi ya me kli mo sielen o bla Jésus Christ de maïno amen. Esinya mie yo ti janvu e panion. Sera fitima janvu e kaisa. O makati Jésus janvu e moti okun e ojo bonde mama ya mie danpa. Afi Jésus fali o fa e janvu e. O ti sura le. Oli ango obuekule yelike na reisu. Eyo eli anga besu esunya masu eyo beli kevie ane kemboti ananga maisu le ken bo ya faya be mama le sura le nga bo oti ne ken sra kunlie ma onye Jésus du mainu wa fanga fa bali ka ko na o afa ngbai senge ma ya mi bobo eli ke ku ngwa inu Jésus du mainu se tro bobo yo ti su ya fa bali ka ko ma tro so nye sike wa Jésus du mainu afi Jésus o ma mi e de le ipanion. So your fair bond day, Kufama Mayamie. It's on the England, we are seeing a mere, and I am here.
ometi ekanga gwemu ndetre yakwa blani nai se anangamani ye numanu kesrambeni ye nyeni bo be fali ye ya dan be meni ye ke be meni ye mone se anangamani ye numanu zwe meni ye zwe bo tu bai okatali Yesu zwe ngo tu kplu osini Yesu katali Yesu kplu ela anangama yase afi wa fama ye wa mama ekpofu emuke be fae be bo be genu hallelujah mai klo e mai nesu na ela nyamie yase e nyamie ti pa fama e ko oti esi we ti mamu na wre oni Yesu o manga mo sa fa ngo fala ko nyai le mo kwenu e atadi wre me nu ejuma me sulo na wre kan ke o le ekpofu me soni be sie sa wie mu tenge nyamie bo ni Yesu Oma wa fa mama ekpofu mu ba fa ma e ba fa bo ma be genu isontie mangle mu engwanu ma we nyunu nyo mai nesu na elanya miase esinya mieso ehunye mi mo mi si tuwa kuma ma onya mie le ase sanga ya mie ma enti dan so ni elmanu we kpofu emu be songi e kenzu e sawa ke la o yo ni Yesu o ke ja o yo sasa yo ma esi unye ma esi unye kuni wa kungba mo fama ni e eti dele ti ma ela mi ase ele ke ofa o mani e defue bo yo le mi Jésus ma ela mi ase yo le ko ma e asonu bokun bo ble kla nu e ya nu bo ya mi ra Yesu ya mi o ma ya foto e o kreli ke o sisra menu ma ela ya mi ase yo le ko ma e vle kun bo kro vle so nye kun isapa ngo e vle nsu ye ma e kwa e ba glemui se alama wa se ngo ya ele asa na ngama se aye momo ngo ya ewe mo nya mi bo kro ekpe nu nya mi bo kro tratra so nya mi bo pa manu se nya mi ekpliti ke kro sransai ngo ewie mo ekra e ma nya mi wa se nga le nyuro e ala nyuro e kra nya mi afa e wa ka bonu omo ya e mamu e otisa dan mi wa e wa fa ma yo ke onyu sa ekra e mama enu anso na ya lama wa se mo enu aso ti ke si ohun ye ti o baba mi ekpri ke ofi ke ba ti o ri e wo ya ni Yesu o ni ke blanco ju ke ela un Yesu la fi se nge onde ngo ri atoma ngre o ri ala fi ma Yesu ni ale nu eti ale kun le nu ti ala fi ma esa sare nu ala fi ma o ma pofu e ya ngo fa ba Yesu ale e bo ko ngwe nya mi afani nu fa ma yo na ulo sran kro le li enti dan le traso o ma e fa mo nye ma o dan pa Jésus du ma inu e fa kan vun le nye fa e mo e fa ye ile nye fa e mo iti e ma e ba lingre mu yan e ba ke esi o ye
e ba ke kanfuo e ba ke mama e ba ke e odu manda afion du manti dan yali kanfule o fata baba mi pli se si e blenga ngumi na e fa e boyun na e asuo na e mama e kanfuo se e so na wle otisu oni so fata yenga baba nkwe kra e fa ma o se no mama le ke se no kanfule ke se no aye ile ke nkwe kra e fa ma o nga e ma e baba e kra to me ni sika se nga tu okru e so fa mai na wle osro afali enti ngumi baba atingumi srafisa oni wo sema srafisa o kwafeun o fasunzumo atingumi atikungba kenje mangre mu emo e kanvule e aye ile ofu oto nyamie yeso nu ke abel srakasa Jésus do mainu mo oyeso amen ma bonde e ku eu nyamie nyinu ma eu la ogwase ma e kru jo ma e sikeke ti nyamie wa eti asran fendro hallelujah eti sran mo eti mu aye sran mu nyamie krisanu o ma ke we nu ma eu la ogwase ma e kru jo ma e paja eu ngo ti bo e me ingre mu e yo e fa e me Jésus do mai nu ma e asusu iwa ambla e bosro e ye akunju e ingro e kre anangama e meme ibo oti yobu ebo etalo yi bo itie enya eti e bla inru lena eyi aye etojwe ye ebo gwe to le ningemu e meme hallelujah blenwa juke etojwe ebogwe to le ningemu e fa mama enya mie o masasi ke enya mie de o sapa ma na transe baba na transe blenga bo e mama enya mie me klo e un paja e un brie na etojwe e si abre mama enya mie ko ni fatansa anangama ikrufwe onyajwema anangama ikrufwe onyajwema isranklole teole anangama ikrufwe onyajwema anangama ikrufwe onyajwema isranklole teole lika prango chen oji krufwe inglo ale prango chen oji krufwe inglo nale anangama ani sasanu akpajimele nale anangama ani sasanu akpajimele miwayo anangama timilike daye manye yo miwayo anangama timilike daye manye ya o ngatema milawe sunyo e ngatema milawe sunyo e ngatema milawe sunyo e ngatema milawe sunyo e adeli mi onye imo nyamye wa baba wa senda nje ma mo mi sanule anangama nyambo asenda nje ma mo mi sanule adeli mi onye imo mari wa ya soto bua baba wa senda nje ma mo mi sanule anangama nyambo asenda nje ma mo mi sanule nya na se jabe jasralika o na se jabe di sanene wasenda o baba na mami nyamo tiga ko ni jeta ufe mami na jetia sanga fami ngbe wa mami ga be boli mi se sanga nya jesi du manu anakete gbededi baba wa senda nje ma mami sanule nya lanu ale ti bae kanga sagubanu balia onusa sagubansa balia onunyo sagunyo kusu onya lavie o sanga nya jesi du manu anake anya eti
one. Jesse Mangwa, oh, be flying one. Mangwa, oh, be flying one. Mangwa, oh, be flying one. Atangwa, oh, be flying one. Amatangwa, oh, be flying one. Mangwa, oh, be flying one. Jesse Madani, oh, be flying one. Iba Jenny, oh, be flying one. Iba Sasa, oh, be flying one. Jesse Mania, oh, be flying one. Watanze Fama, oh, be flying one. Abojwa Fama, oh, be flying one. Mania, oh, be flying one. Mangwa, oh, be flying one. Mangwa, oh, be flying one. Jesse Mangwa, 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 Jesse Mangwa. Nasami wo, Jesse Nasami wo. Onka makako wo ni wa mi da wa o Nasami wo. Nasami wo, Jesse Nasami wo. Onka makako wo ni wa mi da wa o Nasami wo. Iwa Nasami wo, se ngwa globa Nasami wo. Onka makako wo ni wa mi da wa o Nasami wo. Yo anangama nyamo ajale yo anangama nyamo ne akwao nyamo ne akwao nyamo ne akwao abadani ne akwao atiama akwao ne akwao abasasa ne akwao afana ja ne akwao nzema ta ne akwao asasa ne akwao anya Nyamo
Yo sound sound nyamye. Yo sound sound nyamye du manfo. Nyamye du manfo. Nyamye du manfo. Nyamye du manfo. Abana bless du manfo. Atema egbodo du manfo. Nyamye du manfo. Nyamye du manfo. Abana eso du manfo. Atema egbodo du manfo. Nyamye du manfo. Nyamye du manfo. Nyamye du manfo. Nyamye du manfo. Yo sansa. Mayo. Jésus. Befle ya lulua, befle idefue, befle nyamie bo esro, nyamie bo le kurale, nyamie bo le timi. Oh, my bonde mama nyamie so. Maka vule nyamie lie. Ani amu nyamie vle ma esike neken, otiti deleken. Alléluia. Le keneti mon anglo moneken kasien. Ma ikla isike anglo kunu moneken kasien otiti deleken. Isontie ma angle mu ke anyai inu akpaso akumbe olebo. Betingla angla kumbe tra. Ekla Jésus du ba inu. Ma ebonde mama be. Le kebe o uniforme kunu. Celui-là, Eshadani, Eliezer, B, yeah, et bon dernier, faille ma belle. On m'a écrit, que assis à au fouet mou. Bon, et boyele moi que nous gassi cossi, mais c'est bon, et à ma belle. Allez. Blenga ekloke, et si, et ni anga bonne, y'a besoin à ye aussi. Ane ya beni yebe suye anyanga beni yeni aima anyanga le ne oti be wa urule kliklio ma be gao na isibe sa su pe nu si o sa ba ke afa on fa ma ya mi ne o sa ti aso nu fu titi o blengo ye gao ma ya mi vle o si o yo ma eni anga mo ba gao ma e bonde iso be nu e ya me boni bale esra mu ka mu guase ble kun ajubo e famu e kle kun o mama mi vle sesi una ngoti le mo pe nu jasin eni a bien abaku aba abokle ma esesi una etiende so Jésus du manu amen.
Alléluia. Babani mamimu. Glemo nye amukla amuninge emisan Jésus-Christ idomaino. Ande otimi akunje ke ande monem oti je ikemba ablaun oni so eni amu eke le motue nu jasi inuli kalwe. Isoti ma isu e ngalien oti asenda e baba ngabe play kabla sumu oni iyalo yon bela nyamien yase bela e baba pasteur Kra Daniel yase oni e baba pasteur Toto Emile oni bosu enfant me kwakla yele sanga bo o juli be alo isu ba yakima be swani bebo nyame srela inu be satilike be ba swani bebo isoti oti be akunje ya bela nyame yase ngadien efa pen e unlwa enike anglo nga ya lunu boti out ikemba blue oni na baba ju blue oni so akpaso nga be flebe OPH bobe wa sonu semai nu belebe anya dankpakun likanga ba be flei ebak bo tumodu asansulo yanda tinga ba be jina sun yele nyamie ijumai ngabo ti inglo yile e nu ya sikanga mo ni farake kasna kun otran anya so ibo otani oti sika kotokun nu lotokpa onuma nuvie inyo sun anglo nga onu e boti jie ikemba ablasan babaju out ikemba nsan akpaso nga be flei rekmasi e baba me akpaso alien bele anya dankpakun likanga ba be flei yamsoklo sukru nga be flei lycée scientifique l'enfant ye beja anya sono izoti kasra kun oja anze otra anya so ibo vie oni fala ke otani sika kotokun blue esika kotokun blue nga mo be tani kusumai sai kwa isen lalen oni like diwan kwakla onu kokun fria vie me onu be onu vie kun isoti kana be atra anya so ibo be seli fria kuma be fly tike iso tikelien o le fan ye akpaso son kusuma be sukpen iwa ma ino to nyamien vlene kun elaka ai mabo tikisie ka be se ke ndo swanu do nsosu be jawa fan kokun e baba nga be fly pasteur Xavier ye o clé be likeo yo ete susu anglo ngaba ya lunwe kumbati out ikema na babaju ikema motwen enka jabsema ole anya dankpakun planga be play gagnoin l'enfant ekasra kun otran anya so ivovie on va la ke otani sika kotokun nu ya sika ngamo etani kusumai lotokpa onilike diwa onumanu ye koko ena ya osumai be fali loto be ba sieli le isoti be ngabe kuna ka be ko vie be clair be duma yo ngadien akpaso ngaba onya sonu isu iwa okpen nyamia invle ilwa ke anglo kwakwa nu ngabo ti monechen kasien esieli klonglo bo etendu manke monechen boti tidele iso kenrien esieli le klonglonglo boti jasiboalie isoti engamo e wa fan ka kenson ju bo eja so ya lokungu menu bo e ban be ngaba be na sima nyamia ka e ban ma e kanunde e klebe ko mbokun ile inu enibe blali kalwena e atie nyamie inu de fe enike asonu sema inu jajale wa fa biemu be olefan boni fara ke dokla isu e va se mvle inu yele jole ken kwakwa
oni yakin kula kabe se ke ndo swanu do nsien oni buen bobaju do motwe oni buen e jawafan ka kumbe nga be sumai be klebe suklu ye mrakin kula kabe se ke ngremu do motwe su bobaju do blue oni nyon isranyamien ka kun efa e ukaeun yo ngadien akpaso kunban yote kan yon okpen be kula nga ba be kleli be duma ka be soin like be kula nga ba be kleli be duma ka be tinge anya be kula nga be kleli be duma ka be bo ndolo ande ngo we ka asonu nyosun ko vie be ja ka kun be tibe wan anien iso ti be kula nga ba be kleli be duma son se anya me vie na ma be walo ma bokun la inu etran na nde song be jinu likalwe va clé ete kwen la ete ko akpaso nga ba se savio to be nya elikan be wa ma be no to nya mien vle ka ofeyi je anglo ngo we chema kikli baba ju ande chemba a brown oni song kale nga ba o le fine oti pona brown oni motwe isoti be kula nga ba be nya be klatel ye nu benatani me sokale ka sonu vie bokun ele inuma ejilaro na ekutani e kale somu baba ni mamimu jasinga ba owe sanu nglemu ba bokun ele inu ekunaka echenu likalwe ye owe manya me ba ora isu Jésus du manma oyeso amen. Ke va fikale ikrai eni a esha dani eleze bible ama ngabe sisili neken ma bible na baba kulinya miemble ai sobenu oni ndebole Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous vous saluons tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons chanter un chant en rapport avec le thème de l'année. Grandir et porter des fruits qui demeurent. Gloire à Jésus. Chaque jour, je cherche à grandir. Oui, je veux croître comme un panier, porter des fruits à chaque période pour glorifier le nom du Seigneur. Chaque jour, oh, je cherche à grandir. Oui, je veux croître comme un palmier, porter des fruits à chaque période pour glorifier le nom du Seigneur. Jésus, je viens à toi. Dès que je vois, prends-moi, dès que je suis, Jésus, Seigneur, façonne-moi, fais-moi grandir, Seigneur. Jésus, je viens à toi. Prends-moi, dès que je suis. Jésus, Seigneur, façonne-moi, fais-moi grandir, Seigneur. Chaque jour, je cherche à grandir. Oui, je veux croître comme un palmier, porte des fruits
mai bonde mama nyamie. Ni amalie ajwa ema inwa ola nyamia se yo le ke nyamia fa baki ofa meni oma osi nyamia yengle mwe onisika kotokun blu mama yao amui Catherine inwa oye nyamia mo yo le ke nyamia ma iwa blai onyani baki bokun iwa ya swa onyani BTS oye nyamia mo osi nyamia ye onisika kotokun blu eba blu eli ikusuwa oye nyamie mo yole ke nyamie ma iwa blai onyani ibaki oma osi nyamie ye onisika kodokun ablan emolie ya Elizabeth boti baba insan iyirie ikusuwa ola nyamie ase yole ke iwa nyo benyani bebaki oma ola nyamie ase oni satiti sika kodokun blu Kofi amui Juliana kusuwa osi nyamie onyewie yole ke nyamie ma onye ni baki oma ola nyamie se onisika nu emolie madam kwa kulidi kusuwa ola nyamie se osi nyamie onye yole ke nyamie ma iwa blai onyani ibaki boku isi mai bo wawe te kreale nyamie ma onye ni ti bae wawe isanu oma ola nyamie se onisika kodokun ablan esilie kofi mejak ikusunwa ola nyamie se yole ke nyamie ma onye ni konku enes oma ola nyamie se onisika kodokun blu enia bien ndriao amson bo betoni isuen guma di wlelo oma be wleli ibiswa fada ko di afwe san senge ya mi afwe sile ni timinu ko diri afwe kun bayi hallelujah afwe san ko fada ko di ya mi ma ko diri afwe kun bayi oma ola nyamia se osi nyamia unye oni sika kodokunu ma e kla ma nde feso o e ngba ende afietinia na e bonde mama enyamie ele ke enyamie ni e onu kanse blenti se o ikekle nu o ipanu o oni e onu yo de ble kla nu ye ofali ke papa mu fama e ma kan vule nyeli e Jesus do mai nu o ma se ni enukungu ngabo ekusu esieli ya klema senge ekla nga yo enyamie di ke kungu fama e ingona ma e blessa inyunu oni esangben kusu o ma esieli kele bo eklo ke fa ma nyamie okla e brusu okla e klo kele okla e ma kikri nga sesieli ma fa bali fa na jaso na la mi ase sere ekla e fa e kele mna e jauna ela ya mi ase Alléluia. Ce n'est pas égoissé. Agnasu ni afu mbesesi eble okun esuye kelem. Ma oh, anyama chrétien mwe Jésus wa raiso. Anyama chrétien mwe Jésus wa raiso. So fwa tanda mwe Jésus wa raiso. Eji jana ma eji blusunyo. Anyama chrétien mwe Jésus wa raiso. So fwa tanda mwe Jésus wa
Ici, en Angama, il a assez. Et ça, nous n'y avons pas. Wara e juma me so. Wa ma e ngwa. Wa ma e jaso nglemu. E kra o juma. E fable transe. E diata. E di suklo. Li ke kla ngama yo. O mien fio. I sonti nyamien. Ande ken sanga we noi. Amani omvle I black obla no mama o suoi. Ngamo ti kele oni blusu oni wase nai. E fe kla e a chosanu. Kasia envoie. Dans son nama oyo juma nyinu koleli ke famille Jésus de maïno na tu envle il y a kusumai quand va kanisa baba be oyi be suklama na arabe suyobe tike be nyuna temo ngamo ni be fatai
fa tchebe Jésus de maïno ma anangama ain blei o jasole ma bi wa be nyuru klama likenga be fa be sabe uranu ma yoye kenga be taka be jale malen kachi belie ma moae onibe o onibe bla ma be ura gwa se fon ye ma kan vle nyorie si onvle nga we inzolie onyo moae dan nga va si isunti Jésus de maïno amen. Ma egwase. Amblawa ma ekoto ejabu embesu ma ekoto eutu enyase ananga mabo yiri ye ibo afiye oti enya mienio etike ikukunu nemusa iye okakayo. Alléluia. Mi mama le inyosun waju ai klok li kaure e tuwe kue mama enya mie ke ngoni fatansa. Glória a Jesus. Ablaunina no
akatwa ngo nyame sanu wa o ele akatwa o nyame sanu Dumanga edi nasra ya to ikale o
Rakujumaga modili, iyakatwa yonyeyo. Rakujumaga modili, iyakatwa yonyeyo. Alléluia. Alléluia. Nyamien dewa bekula ngababe la fi nyamie sui beti nyamie wa. Sange ngaboti nyamie juma dile fwe. Akatwa o nyamie sanu mai miai. Mi nyamie dele ngabo adelimi. Oti mia klunjwe isotie mama wo. Enyamie delengabo adeliye oti ya klunjwe isotie mama wo isotie mama wo isotie mama wo isotie kavu wo mama wo isotie mama wo Mie Jésus delengabo adeliye oti ya klunjwe isotie mama wo minyamie delengabo adeliye oti ya klunjwe isotie mama wo isotie mama wo isotie mama wo isotie mama wo mama wo isotie mama wo nyamie wangati ulengbi tiema ya ya wo nyamie wangati ulengbi tiema ya ya wo Jésus ati ulengbi itiema e wangle monyo Pamie Jésus ti
ulegbi wa o. Nyamie wanga ti ulegbi tiema ya ya wa o. Ulegbi be ulegbi. Nyamie wanga ti ulegbi wa o. Famille Jésus ti ulegbi tiema ya ya wa o. Oti nyamiewa, hole mausu. Oti nyamiewa, nyamiewa ngale mausu. Jésus oti kloglo ole mausu asengasua. Jésus oti nyamiewa, ole kulale o. Oti nyamiewa, nyamiewa ngale mausu. Oti nyamiewa sakpa yodeli yo. Jésus oti nyamiewa ibodeli yo. Oti nyamiewa, nyamiewa ngale mausu. Oti anangama, nyamie ufle nu mesi loku. Oti anangama, he nyamie lie. Oti anangama, nyamie ufle nu mesi loku. Oti anangama, bese ube uma nyamie ku. Oti anangama, nyamie ufle nu mesi loku. Bese ube uma nyamie ku. Hey nyamie lie oti anangama, nyamie ufle nu mesi loku. Oti anangama, hey nyamie lie oti anangama, nyamie ufle nu mesi loku. Oti anangama, bese ube uma nyamie ku. Bese ube uma nyamie ku. Ole ma bobo ole ma gwalie. Ye fa kan vule me yo anagama. Ole ma bobo ole ma gwalie. Ye fa mama le me yo anagama. Jésus ye. Ati ule mi sakpa. Ye fa kan vule me yo anagama. Iba teli ye o. Maman nyamie yaya. Oni asinai, oni demanda yolen fata. Peneng play. Asasi. Ado dua nyamie, yele nyamie ba ongwano. Boli ki fi. Ono me isi. Oti na ule ke yaye. Afi oti nyamie sapa. Manyami yenyu nyai ojra ya fi wan bla muyai. Hey! Sakpa.
nga bebo nyamie duma na wlele nyamie ikulale ni fangan oni itimi ojiunglule. Enyamie oti ngwa. Enyamie oti timi oti fangan. Enyamie oti anyrunya ye owe afiwa. Onati anyano. Onyania anyano. Osiesie iso anyano. Otinga isai anyano. Ye ingo sai ogwa anyai isu angle muye. Nyamie mo nyamie kla. Mai bunda ila Israel nyamie yasi. Eye afia ni sofata. Alléluia. Mamiara Yesu Jésus de maino. Nkunda kanse ka e usunu ikanga miende sanga mangwasi otakigri mai Yesu nyamendensu. Itrayangu na mai jasu na ikanga kokulia ka igwasi ni wa iklama kengasa. Mathieu netri blue inetri nglan ima ablasani non ikanga ejinema ablasani mochwe I avilie Mathieu. Jésus nglan Claude dandan ni klokangang be kla be su okle belike nyamie iswa nyamende swale inu ye osre nyamie ma sramu oma okanyamie isiele ijasi fen klebe ye ovie be tukacheni be une ya yankla ke Jésus uni sramu be yoli ianvo afi beti afefwe yeleke bayoke boabo lema sunya fwen isa ye oseli son fwen beke fie wayoye sange isu juma di fwen basoma isonti ansre fie ifwen ma ofa stranvie un eku ma bedi ijuma amen. Ma miera su ni no andei ye mai gwasi klama. Siani ni amungla munyamulike Jésus Christ mai no. Ma mone che kasien ngamoti jué I mone kasien an jué fon tikpa ilex kulale surale ngati nyamielie boti afwe jué stranoi of amangla muye Jésus Christ mai no. Mamu jamu fon aroro jo jumalo jo like klanga ma yoi mainu jo mamwae sandiosu ke bole ufwesa mamwae sandiosu ke klala kumbonya me fama angla musa mamwae sandiosu ye moye so Jésus de maeno ngla muyai e baba sinu dana oya mulike ye ore no fama mu senyamye mati onuma mwa kumromro senyamye mati onuma mwa kumromro se nyamye fei ai masi nyamye ma ekra mama nyamye likaure. Alléluia. Itima esre nyamye otikpa. Nglamu kana ti nyamye den e annonce ngamo ediwa boele e social and then c'est que service accueil ni service accueil oni service d'ordre on fa am clatelien am ngamad mama famille benga molien den masumabo am famalebo oma benga mo afara ke un kabe un rabe fanga I nu klate inu tale anza sika yile no mafra mu un mu fanga ye aimasi benga be au coup de baptême on coup d'affermissement ye un fa amolienion oma ma esisi un kengalesa mayamie o kai mayamie ora Yesu unkuneke nyo Mfran jasingamoti japsema yan ino esedike anglonga ya urunu ikemba na ofajine ikemba mochwe eklanga etigba freni talwa ati e anya oma eya ganyoa klolie isula ye onifada ke eklak ngamo nyamema etigba freni etitalwa ba e upobwe dewai ma eklokla e bobo eu na ma etra anya soy ibo at ibo tranentiko do kon non c'est e woy yetik banio kabo
nyamie bu esran itiema keble dan awe ojuli pokon jasison otorie wavie na ma ekra eti na esesieu na ewo oba wo anya titi otikpa onga na ma viede miaoi na trenibo e ma mi munkenga ese be yam sukuro bisu anya dan oma ma flemelie ye watobe ye ngamo susu yele e baba mu rek masi angronga unwe ikemba ablasan kokon ewuru utu mo ifaju ikemba ansan ye e baba melie otobeo oma be klanga beti baba mamu wai bo nyamie buli amu akunda bo buli siesie nga yakunda ke amu trana amu nyamie sule awe nyrui ma ambo amu na keblen joy anklango ankotrebo nyamie sa e o vacances no oma enusma nyamie ma ekrai nyamble ewo iti ma ebuya kunda okun iya tabo yele eniamani ngamwe afevio be u na isu be jajale ngabe unu fleke OPH oma bele kusuma utu nga ya uru no chemba blue oni na ojire chemba blue oni so eya em soklo ebak nanke ya boja sinwa sanga oti eun fonga wurale otike mbana mawura e fonga nanga ma e fa wurale eni amenu amabe kani ntasulo lo ngura e fonga kema emiei na etran ya dandan somo bebo se esunyamie na etu mbo vie otikpa se asunyamie ojubla bi bembe su dinyamie jumali ka ofre kona ko tren ibo aun savie ouka aswali ke vilo ouka na kali kakmbanu le satiti miai stranvie kula mbo tule sangan zura afanga miai na kotra ajaso ibo ouka se akra koma yele ko sati mia sakpa kusumai akra fa sati sika ako swan yaibo stranvie wakude ke ko ole me unfanga an yada dansa ngambo nkendele akra swan ibo akra to stranvie itikelie au ukei okra tran an yai ibo klama ma e so na ma kan vlei oyo nyamie ilie enia cellule me kusuma ngam anden besu ji juma ngabe diri nglo nyamu kra oni ngamo ama boibo amo aye no ikira ndenga ifaju asori nyoso e amumo e amukra oni juma nga idile ma mie ora mosu Jésus edema e no ikasien nyo nyamie vlei mo nyamie vi kra afianoma etakali ajakon ekunwa yeleke e arali eniama kami oni eniama anik besu oma anklang ambali nyamukra ma mi ora musu ye nsura engamo ya bamam efanga kasa me se niasu ajabo e bama eni e fatama nra efanga ya nti awofwe sane awofwe nsu vie avika ka kona awofwe nsu aka kan ngeme se ngui se savie se wala atia eso ni ansi meri fwe no sanga se savie sentia eso boboin sa sunya mine se savie sen na akra nyama fonga tuma traso na aema nyuru ningemu na la ningemu akma flebe akoma anyunya me sole no nsima se sontia eso se ma na sontio na aboba abaman eni ofatama itinku na ke nwra fonga na akachiasa se ajajua na ito eni avie eni ablavie eni abiavie mi haina bla yaibo bla so abibo kai enwe kure wan ngale nkura kleke kure unyo afi se enwe kure un like vie to sanvie abama ya akura ni aso afanse eni e fatama ma e miei se aja to san fraka so no zo anji ni anuma kai bali mo eni antinga ya kai fa o fam fakre ya so isi fuemu eni bla isi fuemu be ele so aso no so mo aso no banga beti pobo efue na sa blore se ju sran blu eju asran bla amonia eni fatama e ma kran amromno isonti sia ni niemo itie un fanga enso ranku ke kachi se kachi itikpa mai klokra se kachi eni fata iti blenga be apalomo se ajatoa ajajuwa mi aina bla sran vie wen sran ala ke be ri ke fe unra nyame nden wen yo ali nga kure yo sran krole kabe kene iyake kabe kenje ko azu nia sran ngale bot be sran krole kangale sran krole ali nga kure mi aina ese yo kako yali asu kwanyinu nyame so sake ka iri dike ngale kama sran so sabe iri ke wrai sanuti ali nga iri izura asu no ira asu
ali nga kura ya eli se aeli wasa ka esra nga beli ke ura unti ai ma ali nga nyame wa ai se aeli do ali ke nga aeli isu nyame gira ye raso ye kama wa ba ma ye nyame se raso iti ngura ifanga se saviere afa me wa kuna kana asura le vieto fon iti ma ife bali kai na blenga bala no ajamete son ma emi na etran jambo Jésus de maïno amen ma mien soin est beau. Si e wa fa ande mole tenti e mole tenti mo esiri ngumi yele ke otiti mole ti dele mole ke ama nyame de ngamo ikan okan jasimbolende okan strambe ti delende okan strambe be nyame isi nya be sinya mia usi sale inde alleluia matre oma i mo ngale nklokrai iso e kandel okan strambe jojoele ngamo nyame yo be inde itinde ngamo nyame fama yemo ejina su na ya kan amende ande yele memwai itidele memwa ngamo nyame yili itidele nyame kuna ke ode me umwa akunda ngamo nyame no yaule sange wa fanse ye jasi fei e fa ekle me umwa e bo ekle me umwa na sranga be o menoi be kla banyabeti na baso nyame de ino wa fanse ye yo seni niemo kaina yatra samia sei ma ekpepe no san ikikrisu overa ke enwra clock me kla besu inyosu overa ke sramoe benga bena sima nyamie be anvo iuru enu insansui ifada ke esre nyamie na emi osme djuma difu kpangban ifie ino ama iya paso akikri inwe wa fanga me na sramba nyati delen ifada ke enwra clock me kla besu ke kan nyamie denwai inwe Jesus ngura clock dandani clock kangang besu jasi fenga mo yamie klif Jesus beli bolay ngura clock kangamo oni clock dandamo besu ke blofwe kromuo na muemuo ngura be clock besu akunda ngamo nyamie de kewa yaule wafanga mo Jesus yona jasi fenga to sramoi wafanga mo Jesus yona srabati ndenga mo tejira de aseswai ngura clock dandamo oni clock kangamo besu ongrongla namwemo betu oko kan nyamie nda se srambe ke nyamie isiele wa matankoko nyamie isiele wa matankoko anfamu mata ambanyamie ankachamo zwe anso nyamie idenu anso nyamie ikralenu anso nyamie isiele no ankachamo sim ankati ansisate ya amfamu anre amanyamie ansike nyamie okrodiamo ansike nyamie okro memmo anti ofeli wa ofabali que Jésus m'a oboja si klamesu ndenga onwa yaule okura klokanga mo oni klok dandamo besu lele nsu chema ngoko nga onwa bra ka trease akpaso kignya kanyo se nwoja si fentrume o moinu be kpama kramenu o amu ke nyamie klore ole fangadan nyamie klore ne fangadan nyamie klore be kpama kramenu be sema ka klonga we e koma slo be sema ka klonga we etiakrama be sema ka klonga we etisa nkromei kenya mie kloran ko jasoi o fasran be kla faure kru nyamie kloran o fasran be kla faure kru inwe klo kangamo ni klo dandamu ande menga onu wa sran viole cha nyambe ufwe o ti sran dan klo viole ka nie usai e fara ke o so kronsu afise o so kronsu ti ke akenwase eni so kronsu kole ifatama se woni sran be jai bless ma pai clock dans viesu ye flestra mo tien clock be se ye be yalo afi clock ngare ken ya kronti kan ini nyunu ifatama se olotike akenwase sranga be olom betibili afa konken asa be ngabe olom betia sran dans vie ke isa be ngabe olom be lema nyunu vie ke isa ama se ke se oloi ai un kanda ma mia de Jésus de ma nous que nyamien de se que Jésus bati nyamien bokati srambali asien suai klokangamo klok dandamo kabi jasa klok dandamo ke yamso klosa klok dandamo ke dalwasa San Pedro Buake klok dandamo ke mamesai onuna besu klokangamo mai fake isiam oni se infram do aso ba trek pa besu klok dandanevie
Oni ingale me muai be se be onra be uma besu na mwemu kura mesum e kura ngaye umbelemu Jésus onra be uma benu obojase Jésus yakuna ngama okru eti klole akunda obra kasra me kura be nyanyamie ndeng be ti nyamie ndeng omokpama kura menu seri niemu iti eboya soja sifenu bandeti Jésus isonzofwe ofara ka nati ija osuinu isonti efara ka e okra me kura besu ofara ka eboya ti Kristo ka e osai e usa kura onie onatima amiendenio na mwe onie onatima amiendenio likaviola benatima amie benna nguma nyamie straka e oba esa de likasienga osue likavieti so vienu Côte d'Ivoire wa esu nyemeso sanga se egbonya se pa bo Côte d'Ivoire bo nga yo wa likavieta obo likavie pa strambe o lobe trano strambe trano sanga strambe etike de siaka strambe likavio le fanu asiaka strambe trano be on bonya fieno tro ikrangale inde ya Jésus okan klokanga ni kladadamo nyamye kuneke obe mu arome klabe no klome kache me klabe no ovana ke enguna besu na ibojase e unkanya mi klore on strambe jajale otimaku stravio wa klome sun devie tori iti klovie ni klovie bedima beole sanga bedima nende lare che otoli be afie isonti be o me mangu be mangu like sanga be dima no aseko kanya mi iklale mbai se a o so cross na nyame klik bari oi anze a o so cross na atilo crucify olie nyame ma osu wawe no ofatake abojasi amuklore ni kronga mo ni amuklore ntoli ultretoli be afie bo be dimale wobati Chris ifwe nyame ma osu wawe no na krosunde asukokana askonya sunde kare hallelujah na krosunde asukokana afiseti krosunde kane amunu asusema afiutre ore sange olie nyame fa nyame suronde ofawra onwa isonde asukokana jasinga ma abonti srambe koko bete jasinga ma abonti krosom bedi anuanse afinya miende itimini krale o abuche ngama ole o manuanse ba mo esofa ma je de maria nuke nyamye fatimi de fawra de onwa o fali krale de fawra de onwa stran be afiende sesiele ison krao nyamye de no ke nyamye de nte bo nyamye de pachi bo nyamye de nte bo nyamye de pachi quand ti chepta li kroso be afien nyamye de boti krale nyamye wa mo ti sin nyamye fonga ba ole o bubuche afiwa wata mo be di sojumani o ke nyamye de nte bo nyamye de pachi che sombe bubu 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 kokwa no asia trale ngama na namba sesielele oyemae ngama cross kpengbe ma sesielele oyemae vie baba sous préfet ngo akosesielele oyemae nyamie feli no ande fe fawra de no ha nyamie feli kura ande fawra de no kona ko kande klebe nyamie fati juma dikenga bekpe won tire mo oyemae ikpa ile nwo osano kokro kangamu oni kro dandamu besu benga be oloi beti nyamie ile ba ku nyamie de nuwa nyamie de so amba bodoi iwe Jésus ngunu na kokanga ni kro dandamu besu oni nyamie soa inu nyamie de soa lelika oni nyamie strere iswa no obojasi levie yo Jésus koka obojasi mo koin kabeja ngama freke synagogue nyamie iswa quand on a besoin quand on a besoin de quand Jésus a clériqué tiens vieux obojasi quand ben abe onyune ben asume sous des ngatiema quand quand miende quand clériqué et clériqué le ko ojubla vie nyamende ga esuka oteja symbole nyamende ça veut quoi ça que aye kwa ngai wa ti Jésus esu isu otiso sanga evie o afone na sia Jésus oh abo sran vie no sran vie o on a soit Jésus non de pas encore clamourer oba sono sanga soma Jésus non anze non on sait pas ba son bobo oba onati ba afi asonui nde kwele ngare nde bol asonu adi iwe wasonu yete ka asonu ngai kene ba ore wasonu
waso nyamiende no waso Jesus kosa yabe usa yenga kasuke asono Oba stranga mo ba asono klika so Jesus no senga strang vient obama aso afi se waso no ka bai Jesus owangwan no wasi Jesus ani amaka gisna mo senga na strang ba ye waso Jesus ino senga ba trama o ya ngone na so me no nyamende ngabe kan owurumeo nyamende tika sikbo ya bwa besusa o se isi itie maka kan nyamende adwobla vie ya toja simbole no na se strang vie o ya fie wan awo adi afo nyenye senga wangone na so ma Jesus no yi akokwate na Israel mi ma na ka krisi fo be kwande efre ni avie mu wa ka be bla afinya me ndenga me fama ni me na ni be kenu likawre sasoy itie make o nyame ndenu nyame so no e kredike e kan nyame ndem e wura stra me fonga o juble kokun e kan nyame ndenke e su bojasi e afi Jesus bobo o ediso na loves guy e unga re e muangba ti krisi fo san vie mi na som ofa ke be o kale ko ina ba si Jesus iti o juble kachi nyame ndenke e su bojasi sa aso no so amba no wa mami o kai se ovio ande mone kenga ovia wa na se kani wa no si ana sema Jesus ke eniwo ati mi nyame ati mi defo sa so no vie na nyanso ko ya ngro na sere ya mi ma o ngama sui wa fanga ene afa jasife afa kre me omoan Jesus nyame de se ke Jesus nguni stranga mabe ole fano be yoli I envo stramo be yoli I envo stranga mabe yade fano be klanga mo omne ne nui ka Jesus ni abe be envo be nyine ne wuri hu be afenga obesu owuri hu jasimbole ngamo ye kura e boy masran ofara ka stranga be na sima nyamie be anva wuru ehu ba be sko sifeta no be sko mne inui be anva wuru ehu se stranga mo be sima Jesus be anva wuru ma wen iklema ka bojasi iklema ka ka miende waso nya ngabale ijuo aba bonda ka awo ya kele ni abrusumu aliye inyuru ni singba ayole inga bebe kole aliye no mavieku anwore bangati anvo anwore ba bo wuru stranga mo e bojasi klesran ale mavie anwore bangamoti anvo sire anwore ba bo e susran bo e ma be sire amie ke sran be nyabeti ale mavie anya mi sire nyuru ni singba yeli abobo aban nseri amwa ye mfona no kanyo satikrifo na asra me na nyame ani nyame amno asai bo nyame sire bo nyame ninge kamba mi samu besu kaja simbolesa kenya mi timi ngro yiresa kenya mi ngro yiresa kenya mi isiresa kenya mi ikrusa yoresa kwako isi asukan babale mu afawasu na sa bobo aboba nde ajangba boa atindre ajan zetrale o se nwa o se nduke ao nyame ni ansin enwede ya kindi ya fe wa sanga nyame kuno jo ao kako ne wa kidi enwede ya kindi ebike fa maza ba ali wa ba ko kadi angro numo ajana paiku anangama ati Israel nyame bekunda obenyao asalufa viti for the yeah oh tadi anyengo akana dike keko gira pai me sesra mi anyuru sa wen no ali nyame sre mbomba na masua sanu afi ketondo nyame sa letete nyame ba wen nwa Yesu da ko avetwa ani akro pa mu se enwen just friend 3 manya mien istrango yiribe babena simei be anvo owro no sao sana se sran e ma wan voin akra uka masran se sran e ma wan voin akra kro masran kan fatasa anvo nga wuru sran no yin itibe uka sran be bu mesi be uka sran be oto mesi anvo nga wuru sran no yin be like be masran be ni be anwren kra anvo nga wuru sran no yin like nga makra ya masran inwo gbeje yin be mei ke sran nga osana se
oti envoie nyamie de seke nyamie ti envoie si fwe envoie ti ke comment ti wa we no like dan stranga ma envoie ça envoie we noi iumbalie onyanji tikatika stranga sa like wuru menwe stranga sa like wuru nyene na wu non quand tu me ese iti nyunu no twa nga bebe kole ngwani kanti so atiaso Jésus ti envoie si fwe wa ngune banti kete wa yona manya mie klikati wa ngune ofala ke onya mie ngama sui a extrêmement ti envoie si fwe il est noin benga be sumni be satanu be nyire nei iwura hu afia baba sike se be se seli c'est a aussi fait un loin osuye makpa mama iso nyire ngama oto sanga ba sima Jésus be su iya be envo nga wuru onu itie makra treme wanse abo kabezi kabe ko bojasi aonu sakura comme vie bobo asatiri ke onu asra unyame akbesre no afi be anvo onu o anvo nga urusra no ye mabe u kabe mangunio anvo nga urusra no itema ekba no nse esi afi wanio social ngale nkrati anvo silende anvo nga esi ye mangui ite ekbe so jajara ni so no nse ko ina se savie dui yakra ni manguli kakranti anvonga vara ka uru enoi itien kan ikira anke se mariage due e blana ya so eni amebo ngale nkrati anvosire se asisra envoy ke be eri ke be masran an bliblio ai ke asu ya ma boba hunsa anvosire se nga sale ma anvosire an ba wa on banti kekleke sra like iwuruma on sa be zikali ka ye wo iwuruma on ke be kan isi en souci ya ki wa on na nyame kati yati wa ngene nyamie na wa ngene dopo yati wa ngene nyamie na ma nyamie de esie wa ngene ban na akra kati nyamie iwa bati envoie si fwe afi nyamie na nse ese iwe envoie dans nga nyamie si ye envoie dans oui nyamie ti envoie si fwe e bati son fwe ofra ka e envoie si fwe sran vie kru vinti ke kondusa ngabese kabek sisra envoie ici krovie so krovie bo sie kro moan arovie non krovie si aro moan likavie non krovie si lika so moan yesa tie osena kroti awfue bo krovie nya sie wan o ese na onyunu atike o ese na oma menyunu atike o ese na aro nyunu atike o ese na like nga ye wa ipa afi okru akundanti ma ba mbokosa kati ozwen yo envoie si fwe. Yo envoie si fwe. Sanga ti envoie si fwe be kenge me ina wa elike. Ndavie bobati be tuai I bobo wanyo. Sravie se ba srame ba koto ebo ka kolle ma koto bon ikunde ngale keng batri fa kreo na e so like. Abo nga ko sra ayanzi so. Sanga mala ire afere so. Ye atingo so ye ka kwa komiasi inoni nga e woti angovi. Affinyele que envoie si on m'a nyamien de wen Jésus-Christ o ti envoie si fwe kru fwe sra u ka fwe sra ngam sati popo isati atakataka inyangi sanu nende atiri inyangi sanu nende Jésus isati atakataka se e anwure ti takataka e ja simbole o takataka likakunda nga wo kru ye osu onyamie sule isuo akunda nga wo kru sia ni nemo Maye envoie si fwe. Maye sera ou ka fwe. Jasi fenga ebo oti sera ou kale ou kabia. Kaka mien da kle sera ko juma dan. Ya wa dire. Afinya mien da kle anwene me on si fete nou. I klone itie me aison. Sera ba abo jasi an kle banzo au kasu. Sanga di so akuru njwe. Afinde nga kele wa keme aboba du mano. Akeni nyamie kantinde. O jasi bolen boba li kevie kwa fiosa. Li atupate vie kwa nyao. O jasi bolen noi. Après accident nous ngamo yango subri lomo ndi yamie juma chen ko yoli ja ko ja simbole e sese ja simbole anga sino kronga iflaka mayo mayo kaju bakayo ko pachire ko mayo e su quoi nia e ura lo to tenden viesa e nous sran julie ya ini balo nga wemu ini e manga bebo e groupe ko nga sa e su ko bojasi nga ken wa e ba popo et a dit moi mon tiekan tengre me amangwate se wa ese wa we tentite
Quel auto met un sous ça? Il toa. Quel toa ça? Et sans sous n'a n'y a bon, en jouant trano ça tchi. Balonga we if you fini to se kuture nous là. Et ni encore quel toli ça? L'auto n'gagne quel tosa, quel a l'auto n'gagne là, c'est que aucun écon, n'y a qu'un éban à Irlande. Il allait. N'y a voici le nom sans fiaouma. Sandeng amuju mayo, c'est à son se maolo, ibon de n'yang kanglale. Itakale no, wa ima popo. Sa onitiom, jasi boleno. Envie moi moi, amubo jasi, unra mu fanga. Envie boka mu ko jasi bole nganken, ivia jwa sude, olien bo vire bo trali ngawe, unra fanga kena sa simbubu. Sang ananga mo na ura unu day. Miai, afite mana ke atia Jésus son enfant. Ara Jésus mayo sang atia Jésus son enfant. Ah oui, afie. Afistra me ura Jésus mayo, i utrale. Be o ya fien sang betia Jésus die. Comme que oh ouais oh, comme que ah ouais ah. Sang na Jésus die vio. Ma mi o ka na trembe nga mo beti be soufa me die. Sang transforma nous faire nous Jésus de mayo non. On m'a envoyé silei. Ya ma stramu be kingi engwanu apu beke wasa koko aun biblio akobojasi kabe julon be pemanzoa saka amien de na se san pemanzoa be tasu be enwen ni kole mo vikola wan abo abukenzuki faja insulen zugele ma omeyo asbojasi le so ali ke pe wa kuma pe san na wa ma biblio su na wa no be yangale kekpe aresu bejuli kavi be fa be sebe su besu jasin bole na poponde same onu saoli kavi na san zuen gbe be sali be gwa hu la miase sa na san zo an gbe be la miase sran vie be fa be sebe su besu ke onzan yen ba winsa itia popo nakamo sangue bien dangi yesi sangue adudwa ki yesi sangue benengbre ki yesi sangue Israël nyamie jiesi sangue Jésus moja jiesi sangue nyamie jiesi iti na masra kwe ma e boja singa no jume mo klokra inu na mwe menu kro na mesu kun mesu ma jasi fein ojulo ya isonu ma envoie oru inu ke Jésus envoie va oru inu sa envoie danga nyamie sie iti Jésus balia ma envoie kun baso osie ha ba on a osana se so envoie nguru onu nyamia uka osukama envoie ngamwe otija simbole envoie ngubi sanga sira me kula ngabe wasia so akrobe asukpa asana noku asukpa ma ya so asukpa ma ke ngati ya so ankroma ya so ametise afi transvile ngoni ngati ke ya so afa nkuru etise transvile sanga ngati ke blafwe nkuru etise transvile ngati ke sa nkuru etise nyema sa akpa ma nyemenu aima ni ke fi akro sran kenya me fa akro osu fuemo akro fuemo akro katira adwuma fu akro sran kenya me fa asre nya me fa ma be ngamo be ya tete be ya fifimu ke asre nya ma sran nya me ma so awe no nkra mulike o nkra mu ye se anwenyo anya fonga wa we no sran amo ke yi wa bole ya fifi kotui asi eduma engeti afel ai ninge me ole hallelujah. Oh, ngram kasra ko angle muye. Kotwe bodumae resule nia kai sok pe kon benyo mo ka tianzuen klole timi ko wa meunsu wa wone bae no kani sosran yasien ni yuan vosa gro no mem ngama ole ya ye kesu ye wa bolere asri akuno sa poe wa no fanga ko nyamia fa mao nde ko man kliole sra kranga kleare na kanwra likamenu koto boduma resule ini akunu fwe resule awon flora no resule na wakunda nyonyo no ye kenya mi kansa senya mi ndenti na ore ato mi biro la akodi lalo wanga wasra bi olike akura chechema ngaken be won na yeso ato no akodi lalo nyame ndenti ma ato nyame ama fonga inyanji wa ngone ba
wa mo tike mais c'est que nzueti vie ça nyanye o ka wa nwure so unenu artist na se sange wa wenu nyame nyi wa nwure nke wa nwure nke nyame fasram fa ya nwure ba no nyame fasram fa ya nwure ba no ka o ka okro nso nyesram be wuru wa nwure ba no nyesram be wuru wa ben ka ni asram afema na wa krobe klorenti wa wenu like afema akpria ho yele ka timi nga o ka ma eso ofinyame sa wen so nyen kotole boduma resuke nyame de fakasa ngombe nga be kram yare arabesu anyobe pa resule ni okunu fue abadi lalo akrebi. Alléluia. Yame o ka o eso Sram bonga mo de ka blenga mo okun mo o ya un ngem sa kia un sa mo fa ko un nga nwi ati be ti afie lo nyame ma so frei atilo ha nyame ata adudu nyame sre kra yo afavie nwe kra la ka nyame o ani nyame mbotiko nwe kra si Dieu est avec nous qui sera contre toi, contre nous. C'est de ça qu'il s'agit. Ndenga unu nyaole. Gwaura se sunyamye. Nasre kuo. Nga ifaite bone yasra mi awuru ya uye. Wafanga ina jasi fe nwa truli ka moy. Fara ke estrenyamye. Estrenyamye na masramon. Be dwedwe iwan Jésus ko eso o be kro ngama fa be su o ma be usa o vie betu kwachen o vie be un ya bon be vie o fara ke estrenyam ma tu kwacha famu iwan Jésus o estram be kro be dwedwe nyame mamu dwedwe la timi Jésus fa mani asono nga o fe o kasu nyame de nwanyo tu kwachi fin mane mo Jésus kro me dwedwe nie se ke Jumawe you. Iti kundelen ofara ke oy asonu inde kinje nyame de kanenu eblenga hu no eno. Afi nyame de wen Jesus tu patia me kra oy ma tu patia me kra be vie. Okleke se ekumeti son zofwen timik mbaso of amanie. Isonti tu patia kra ga imate andeo nyame jajare no e ngama eti son zofwen e fara ke yo na tu patia so me pese be vie. Nyame mvle mbabo fara ke oy dwedwe ofitina ona akoy stranga be ola be suma be se be dwedwe sange oy sene iso no aya sanya me kundele tantratan le ndenwo inwa Jesus esram be kra be dwedwe ngama na ma sana bi ngwa Jesus esram be dwedwe sange je kwa jovwe est Jesus ngala dwedwe bon que quand je nyame de se que Jesus dit dimanche. Mon Dieu Pierre, ici à Blaoune, nous avons dit so arrêt à toi weon. Nyame danse ke nyame ukai na yenye so krare na sie. Iwe Jésus tingesa ke kan bla isansa. Arrenye se o kale tuisu. Bon. Ele nga isi ikikli yele paracetamol. Itiate sange nga suken nyame wa e ora e umfonga na ngamo Jesus ele eklayo se nyame timisie sra viare tu weun itiaboke sra notu pa bevleseli e pisianze paracetamol o sange klare nga wa sunti ka kansran aren tusu bon nyame ndenye kan na like o frère donc c'est na kura e man ikleke e avie sange na juma donc ma e mie ina isonju iwe Jésus kani blanga arretu weun c'est de quoi Dieu osu c'est ikruvier tué c'est commencer à nzuki tupacha osu c'est qui est sûr areweleon kekeni arentulisu ndenga amene kanye donc le timi confie Jésus nous wuri blano iti arenja sulle c'est-à-dire quand on est sans des mots aurora sans ben yelika be yare afisra aurora c'est on est sans ben yelika sangue que Jésus julilei
que Jésus julilei mo keni ko are bek mbajai nyame da se bek mbajai su timi kinga sa se suma e ja simbole no iti klamadan chenko ko Jésus di jumako odi jumako nyame de wen black on le manza otu blai afwe bru oni nye nyon neo kongon le bru ni nyon blai i wulu srambe no i kan srambe trale i manzangule i susranga ke kiaun i manzangule ingwa baba ya kiaun i manzangule ingwa ania ya ki i manzangule ania bla 5 ans i manzangule ke kan Jésus lié nyame de wen eja sukumba nei jasikale ande manzankale vieri Jésus wanze ngwa kan mio sra kwa kamio sra kwa kamio sra kwa kamio sra kwa kamio sra so wa yo juju sra kwa kamio sra kwa kamio sra kwa kamio sra kwa kamio sra so wa yo juju Jésus wasra kwa kamio bien dans wasra kwa kamio i wasra kwa kamio i wasra kwa kamio tukpache fwe kwa kamio manzaklo kwe kwa kamio krumpa fwe kwa kamio atrebwe fwe wa kamio akrunya fwe wa kamio samba fwe su wa kamio sra kwa kamio transo wa yo jojo sra kwa kamio sra kwa kamio ya Sra camion, sans son maillot, hey! Akruya fait quoi camion, Atrebwe fait quoi camion, Ajaya fait quoi camion, Afia fait quoi camion, Akruya fait quoi camion, Yene fait quoi camion, hey! Sra quoi camion, sans son maillot, hey! Jamie ya mujojo wangu muke itimi kamuwa na tupateme vie sra kwa kamio sra kwa kamio sra kwa kamio sra soma yo jojo Jamie de wao recevez la guérison ce matin que la puissance de Dieu touche Ajaya fwe wa kamio akrunya fwe wa kamio atrebwe fwe wa kamio suboya fwe wa kamio imaya fwe wa kamio suboya fwe wa kamio sra kwa kamio sra so wa yo esonwe recevez kwa kamio sra kwa kamio jesi wa sra kwa kamio sra so wa ekwekwe afia fwe wa kamio akrunya fwe wa kamio asaya fwe wa kamio atrebwe fwe wa kamio imaya fwe wa kamio manza fwe si wa kamio sra kwa kamio sra so wa yo jojo sra kwa kamio moya me chamo ngwangla mo Jésus malianoa Jésus wa sra kwa kamio sra so wa ekwekwe iwania sra kwa kamio sra kwa kamio sra kwa kamio sra so wa yo jojo sra kwa kamio moya me kwala ngamu wangla mo yai itibi nyamo jojo akuru ya me wae biya me wae sra kwa kamio sra kwa kamio sra kwa kamio sra so wa yo jojo sra so kamio sra kwa kamio ezi wa sra kwa kamio sra so wa ekwekwe akuru ya fwe wa kamio avi ya fwe wa kamio akure ba ya wa kamio sra so fwe Alléluia, manquant vous les gnomiens, Alléluia, ma propre jasna israélien. Alléluia, manquant vous les gnomiens, Alléluia, manquant vous les gnomiens, manquant vous les gnomiens, hey, yamé ayo, manquant vous les gnomiens, Alléluia, manquant vous les gnomiens, Alléluia, manquant vous les gnomiens, Alléluia, makavula nyomyeire, Alléluia, makavula nyomyeire, Alléluia, makavula nyomyeire, Alléluia, makavula
fa osafo atukpa chensu na nsre miema nyame de wa Jésus esra me kura be dwedwe nyame Jésus Christ bo chensu na ngwa o ma mo be wure wonne no ya me onu nya matukpa chen ra nglemu yen 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 ka fe be tiri kale mo be juje be bloy mo be chengwa je shit mai no mo be chengwa je shit mai no ni wa wenga fa tukpa chen to va le osuko wasuko Jésus awe ko di so jumale ni osuka male ovia wa fiança taun ovia wa manzankle yale ovia wa akunya vie kleale ovia wa ovia nyoya ovia wa ondinyoya ovia wa omoja wa efien ovia wa osunyoya ovia wa oimayoya ovia wa ojeoya ovia wa ondimba fe nyamie timi wa jira ngwa so angremu chengwa Jésus de Maïno Jésus de Maïno Jésus de Maïno Raomble soa ye mama ni nyolie Christ bo ken ba wuri idumanu amen la grâce de Dieu soit sur toi okawanga oyi Jésus Fi wa ye blenya jumotia na kenya mienguma wo i blenya jumo na kenya mienguma wo i blenya jumotia na kenya mienguma wo i blenya jumo hey na kenya mienguma wo i blenya jumo na kenya mienguma wo Iblenya juma, akanya neuma wo, iblenya juma, akanya zimuma wo, iblenya juma tio, akanya neuma wo, iblenya juma, akanya zimuma wo, iblenya juma, akanya neuma wo, iblenya juma, akanya neuma wo, iblenya juma tio, akanya neuma wo, iblenya juma, mi baba oli ro wase o. Mami oli ura se o mini abla oli ura se mini abia oli ura se na kenya mi uma wa nya iblenya ewe na kenya mi uma wa iblenya juma sei yanja wa dwibo no e baba ngamo e be di juma gwa nga we no e seri mu e ama beble kebe ojomo vie be kon esi isso ya ufwe menu ni Yesu sira mikasi esi ni enimu e Jésus de Maïno e baba pasteur mu belike yele ke injo cellule El Shaddai oni cellule Eliezer Benoît kamu fa woni sa ndeti e tien bleng be famanie ya tabo ye e diri jumanga be famanie ya kun via Yesu e kun joli Yesu ye la fisuke ananga mai sakpan otsan Yesu Jésus do Maïno ke e diri jumanga kusuma e wali e satiri ke likawle ye cellule i nyonga mboli be duma e nyani sika kodokun yakun kodokun ablenu oni kun e fauka e asonu manya mien orasu Jésus-Christ du manu ma oyoso amen wa amu ma mira musu mai fai chele nyonsu yala miansini ya mienda ngai tiri okon eso ya ufwe menu chele ble service do Ekulaiba.
mais só e ao feminu. Iyo e abubo ni bale. E abubo ni bale. Manya biera busu. E abubo ni bale. Ande ati moneke ti dele. Oma e au fenga mo e so be no mo be be ye. Be nga mo an flelibe. Ke be blana be atan ya fion bo angle mu ke oju se be ulo be bla be au ka be nga fle be kiran be so ma e so e nyama kwa dio kwa ku Ecclésiaste. Ma e so e nyama ene nyama fin da loi. Voilà e baba yo bale. Obalike oni yekawa oye asono. Eso enema yao aya Estelle. Ofi Kumasi. Enema fi Kumasi. Ma eso enema inu Estelle. Obake okawa na oni asono likaule. Ma eso enema Amwe Sara. Ofi San Pedro. Ma eso enema Sara inu. Ya be kra nga mo be flede am kambla na ya sonu boy am bali mama tija si fe ikran boy nyamie seli ko bali stran be dele kay fa mo fa me na ma enyangwa Jesus nu bon angwa fa no ambla na ma sangwa ambla ban ko le kan fa mo Jesus ingle mo yen anja so na ambla na ma iso amono vie se iso fo wa e me un blekan sawa trawangre jasu waka sra vi kai sa yang so kuin kai vi ble to mi biro lo sang kai kula kan la fanga jasu na bla bi kula ka bi wa bi klo on nyami klo le sa wa jasu bla na isra mi fa ima anda tiri jasi fe amu tra rukungba anzamu arukungba no amu katikungba no e baba vi wa anze mami ani bien vi anzani an ble wa menden kredi o mo bali ble o ye jasu bla na Israël il fait mort. Bon, on voit si c'est que à son Jésus il nous, il y a simplement Israël il fait mort. Yo. Et quoi il y a? On m'a sien. Anga ambale e ya mumu oni bale e baba sune to nani benga be so e bo juma idira ni baba ndumanu ya mumu oni bale. Mai bonda e so e nyama ino. Mam ne ura fanga. Bon courage. C'est au flatter ou l'obla. C'est clap mbanyeti, nyamiema, nyamiesro aklungwe, otenguloloiti. C'est strand viola kobla, et me omble, otikinji. Et nyama ya refangari, wanya fangaba, mamiera asu. C'est strand flatter le contrat, on en a bla. Oma, et ambo onibale, ke ou pobre de wai, et ou nyami jumansu. Sambali. Ma juma se juma vi amusano kamba na mo fiao anja monguru na idin me juma likaule ye ansieri kenya me alu klama noa ma mi ora mosu nyame vle ke o pobo de wa ezue boy se ma nyame kan nya kan vle Jesus no amen sen ma ikra ja ma sosura le kasien no nyame nga modelier Bossuma Jésus, asien soin, comme asran benya beti, ma okpei amusu klamangle muyen, okosuma mu klamangle muyen, oyoma mu jamu fon, amu dialaje. Baba nyamie, eni emanga bali kabe fabe ma oin ela wase. O ma mu ebe ole ao, biso asandi ke bwa mamusa, suma be klama, chembe ngwa klama, yobe jojo klama. Noti juma aja baile fonti ala jeng sika fa chebe Jésus de maïno ain ble che ngosi arovie mon poussa bois Jésus de maïno ma rome ba raminoa kabe klanga be wa ai na ma kunsa kale boy osuyi makba nioma me kula
klok belika. Quand zati wa wete ngwe amu osu ni afu yak bai ato e boalio. Odumanu unra envlesu Jésus maino. Odumanu o mame ekpa Jésus maino. Odumanu o mame nyaye Jésus maino. Ani a bien, ani a bla. Mi baba, mi mami, soyez-nous Jésus maino. Soyez-nous Jésus maino. Soyez-nous Jésus maino. Envleva cho sanwo ni amenga sumai. Yo mamenu to fong. Sie mangama ti anangama moja nole ija jare meso wan no tani Jésus maino. Mo sindambo si ja Côte d'Ivoire vlenga o ye. Wa wenga me. Onwura boy okuna ka fa nenga yiri kanoi etiatimi su Jésus maino. Benga be si me mabe akunda ningulele mangama ti anangama bai inwa ya. Esra kan ya mensu anya omamesu benga bena simao be sonio baba be olo non plus na be ube satano mlom sanga yo mabe kangwan ma menu tofo na e cry judgment na mabe nyangwan vie Jésus de maino nyamia kli rai menga wensu mala jeni fonti o tramba mi kra besu amoyo oni paile amowo oni moyi amowo oni surale anglunga ya uru nulei e uru nuna mone chenwa ju baba nra minu akenyo utu iche ba kliklinga me oju na ya ju amone chen keche son ju sa che famwa e kun fa ro ba me kro be kwanu she ma ye no nyamie kli mo enzolie dan kun be ngbe kwanu ma kan vle nyolie nyamie klao mo ma me tran be kro be klikli ma be tran be tisu ma be nyanyru sranvie wa nyanzwe trongo Yesu sike mae Jésus mae no sike mae Jésus mae no ajanga ma wa te mo kpria su amu osu no be jama manya me nyanja musa mo nyanji yoko fa nyanji lazaza enwe amu nyanji e amu ya kina ma o ma mi nyanji o na kona anyo o anzo jia mo jia no Jésus mae no rabesu makamvle nyolie Jésus mano nyamem vle que amen. Baba mu Yesu Mi baba